na indi otondo wisi umundi tukotha muno kunenea maundu makonetie uwimi kwikithia kana ni twamanansi ila cia ilite cia kuima na tutona usubia mawithuluko tutona kwata liu wa kuyana ni kana twithiwe ne laita wa food security muthenya wa umundi twinanisia yulua mawonanio ma uwimi alama baniwe kutwaiwa county ya Makueni. Twenda umana yo mawonanio amendi niba na ni ata matona kutethia muimi kana mundu wothe ula unovika nthini wa mawonanio asu ye nitawa Robert Mutuku na indi twenda kuigwa makulio maku mawoni maku kwisila namba yitu ya utumani mukuvi lani ilida tukenda imwe itano ambia na ndeto Mutongo TV na nitwithi watu ikunikela utumani waku na indi ai ni maitu ni mamina ovikae kani mathoche ni kana matutavia masitwa mo na valama umite na kila mundu undu wika na indi katwambie ngalikwea karibu. Asante bwana Robert. Mtukuze pa mukeria. Huyu etawa David Musyoki. David Musyoki ni director wa Livestock and Fisheries Makueni County, Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperative. Na nidi kwa udu the abubusikana na wini wa Makueni County na tukathi itamonot kundu na museo. Karibuni ni kanato sisi undu tukoyangwa yolo wa shio tukwenda muke mwateti musome sho itwethe wa ingi twethe ai kwite twethe wa ina many exhibitors na niu market tukiseo kuja mwa tena na twethe mwe katika undu. Asante nitio manna mausio asua weta mwikite Makueni ni kanatuma mane na indi tuke kwako. Asante Robert na twethosia mwethukesia masitwa makwa ni Joseph Mbithi ni field officer wa shirika wa Biovision Africa Trust ula uthukuma kaunti ya Makueni twengwatanio na kaunti yesu na twithukuma imwe tuhakikisha kana mwene nthi ni wakwata liu wa kuyana na ether na balance utonya kuseuvia ukwati na twimwe katika mipango ya kutwika maundu macio ni kana withi ni twatethesia imi maitu kusonja uchumi wa Makueni na wombene. Asante, karibu sana Mbithi ndini wa studio situ na hii ndiye nienda kuambia kwaku director wewe waku ni mwao ndini wa show hii ikethi waba na nindi. Asante. Show yitu ya Makueni ili ya Makindu sokoni wa Makindu pande bedha wa na ATC na pande twakite kilitwita kijija cha ndengu na bang greens mbambeke. Tubangite ithiwe matuku miongo 31 Julai tariki umwe atarikili mwezi wa 8. Ni asia show yitu ni alikite katika mbango wa SK ila Antonio Society of Kenya ila ile wayongamia mashio monde lakini toka toa kwa toa balungu manene ndo wa COVID. COVID yete watu wa miaka 3 miaka ina tuteko host kwa vitu ambavyo kuma katika kalenda ka SK na yu mwako twenda ile ni pio nondo ito mitonge ingi na tingo na ndibi tukenda kwenda ndo maito on twambie ya mbe 2017 twakwata ndo ngile 2018 twakwata ndo ngili 2019 twambia kwa ile twenda SK twakwata ndo ngili kenda na maana almost ngili 10 ingi na twembwa na many exhibitors tiala moka kusajia show twende igwa muno na SK ya twaze mabetuki na twandisi sindu sio ndile siendekana na kawaida kaitu ona twembwo na few days ya kawaida tweta ndo twetha twina ndo ingi ndo wa wemi ningi toko na wala tu Mombasa road ku access na sindu mbingi ni sie ya waba ko show yitu ile wa matuko ni asu kielelo cha mwako theme ya show nenda kumera na kisungu ni kana tu CCA kwa nini unakuwa bina na ningi na kosio kisungu to asia promoting climate smart agriculture and trade initiatives for sustainable development kupa pepe nanzia ya kwa ili ya wimiola uku kwatana na upendo kwa nzeve climate change ndichedhiwe nzeve yake ndoka tuongele chao na tujonga utanderia to maneza ni tokwata usiao na usia usu no twazi ali witu na no wejao beza sito tuongele utanderia na nekada twaili maendeleo yu hatu kuita sustainable economic development twaili maendeleo ma mwenendi
ko ni etukwithia tukibundia nyeyunzia isusi ya kwema kilimo kiseyo kikwatanite na nzeve onuthilie na nikana ukwate usio waku utandithie na nikana maendeleo mamwene ndi undu maile. Asante director. Ndiuka kwaku Joseph Mbithi, director wa turavya theme ya mwako yo ilatwasia climate smart agriculture tuimaanisha hata ni asante Robert kwa kule yu ilatwasia climate smart agriculture ni nzia ila nzeo cia uimi kulingana nondu mawithiuluko maili wasisio mundi no kwa mbua ni anyivie nikuokie mithemba kivathukanio ya tumidudu twingi ona kuna ndawa tuteua kwa ukwe nzia ila etina okunikili ila sieketwe ikoneka itonya kuthukuma nesa kwa mwene nthi. Kwa mfano ethano kwenda kuima makuene na yaweze kuwekiwu tukakuonia ni nzia yiva utonya kuima na kiwu kila kinini twenacho ukaketha ni nzia yiva utonya kusia tumidudu kana mauwau utekutumia ngalama mbingi ni kana weza kwithio na kumwemi ni watia lelwa. Director ni waweto bo wa kwintha na usiao na utonya tutethia tukeka maendeleo yangi kwa lazima tumabundisye ni nzia sivaila si umatia lelia twakwata liu utandithio ngi withie mena biashara nthini wa uimi kwa nzia isu nicio tukwenda kuonia muimi. Kwa mfano etha wisi mundu aima mbemba makueni na wisi mbuela yu ya makueni nini nomba kwa muonie technology kana utui kata uwa kuima na maimata zaipit tutumite mautuika suma muthemba usu ni kana wise kwithia muimi usu ona kwi shock kana kwina thina wanze bado ekwata liuta tene. Asante. Director ni wane na yolo wa kuongela lato sita serikali ya kaunti ya Makueni ni chau mwikite ukethia imwatethia cia aimi nthini wa kuongela lato na kiu ni tuitha tuichona nthini wa exhibition ila siethavo. Asante. Niasia ngwambia wa Mbithi ni waweta kindu ki tukuita technology twase kana wimine mwaani ilungusya na ndu mona pepa mwambia withia wibanda ugisovye mionda yaku pepa wa mnogo banda bali wende na kuyana isini stage ingi pepa lu ukitoketha kana lu waketha ondola kuwia na indi ipe na lu ba ugoso iwe ke value addition isu na ne kana ote bateja value addition ni asia ongesio kapiti na technology zila tukweta ayu ila tukwaze situation na ila tukwetwende no bunde cia aimi ni ila ukwima wiki isu reaping edhani matinga edhani no kibu edhani no zaipiti edhani no semicircular sindu isu mbingi yu katika kila stage na ndio wangu ile value addition twathasia kana kindu kite value added kana kindu kite chongelela ato kirwa wa munini ibo wona mundu oso ria na jua chi aitambeza mbingi malele ukino jambe ona kuua nesa is value addition kwa kosha kindu na kwa pack the value addition sasa ona congrade wasie matunda ama kwa manene uni mabanga alama nene mebaya alama nini matiani yu that is still value addition na hili ipe kwa ingi yu ka wathia yu wapaka kindu there no juice wapaka there no twasi manana sita sauce no so we tomato sauce tomato paste iba kwene tunezi ati otwende na kuongela huo siaithia eka katika kila area tusisi twende banyo kinzilo tukathia hamu itukathia banyo kinya matunda maembe matongo eti masungo meoko yumbe kapa u itwethe wada kila kithimwe wete na kithi tunakulje kusovia ila ndu atwa sovazia yeto apuri or you to serve are ready to drink kila ila ni ya kunywa no ukwate juice hiyo umeta Makueni ya kunywa you na si all of ilobi mwambaza ulo kwenda there is a big depot in Makueni onokenda iloli ima ya you can just go and make order so when does so kwa wote ni wewe hapa ndio beta ishara plaza the store here just order we do it na nito ndio atakusisia tuongela kingi cha kuangeleka nyu we are doing very well na matunda mamba citrus so masungu ata fixes
we still want to go that. But kwa Oyu, we are dealing with the maembe puree and the ready to drink juice. Aya, twenangewa ya thia, itwithire tukathire thia muno Makueni. Na nondo wa thia ni basic food of course ni nyusa wa muno. Nebo twasia kana cooperative citu cia thia cia 18 kile mwitho ai set itho ai makula sima thia kwa cha ya we on josa wa na amune mazobazia ma yogurt na ndio ise kwangeleka nyoka yogurt kaini impesa mbingi nusu lita ni 120 they lito when was 60. So every time you do value addition we kanesa iku sionde nizo yo na amune meka value addition na ni asebe na mipango ya kuendea yu o mituki tokeza tukisobio ice cream ku yetu kisobio ngi mezi ngi alabu tama ngombe mayamo ilambata baka mukade ne kamulumbandi. That's what where we are going to tukafika twikiri kinge kimakendo ni na wenda cha green kithichu wa mina kosa mbando ya kuna uyiki hapa kirujambe ne kausha yani enzebela ikata yani edape mabia mebo makumwa aya ugesa ka we sort ki unene wa impeke ondo yana in grade ya mbeke grade 1 grade 2 grade 3 na ya mdia ipolishiwa ile wa ipolish ukeza ikenga kenga kuni kendo certified paingwa risk yeyote waza kuwa na we kuthia udhi yake no kwenda wenda mutu tondo titi lazima we maliwazu tambeke wathi ande ngwetwe ka mutu kuwa ukenu gengi usoka no. So we are doing those value addition na into kathi tu twina miatu Makueni ni pedwa na mwingi muno lakini nondo wa wimi mwingi we kathi anzo kisamba kuoleka kanga nondo wa chao kindu mutumio wa weta tutumia ndawata ndawa ino tongona no sio wanzuke lakini oite yutu na kabango kasio tuketa accelerated IPM ni integrated pest management ti lazima zaje ndio ndawa twina tutote ya yuwi ma matona maembe masungwa na watu ndio tumia ndawa sasa aya ipinda ingi no peke on barriers in the cropping ya mimea matunda maitu mboga situ aya pena ziningi mbingi twegete kuyu sio utumia marobaini mombe na ziningi. Asante director. Make sure that we actually get a prime product na nipo kuwa tuendele towards kindu kingi tukikuita agroecology. Agroecology de kwelo apala we na uyema na ndawa nini piu na fertilizer nini piu weze kwenda you almost that zero fertilizer zero chemicals kwanza ya kumake sure kana muthanga no so bia na chao mbolea ya chuni mbolea ya matoso betie aya we bando kindu neza ndo baile uyemi aneza kibu we kwata neza kiluma we kwata live with or no little and with little or no. Asante director ni sio kidete kwaku Joseph Mbithi ni watu tabia yolua wa technology su ila tutona utumia director wa weta yolua IPM sio na bata mwao kwa mwemi wa Makueni patola munene kindu chambe ila tukuima twaile kuima biashara na kuima biashara no mpaka wike masabu ala weta mwemi utumiye na ngethela wa umia no teka katika na peke nduke otiala chakele no mpaka tusisie yo meyitu niye kwenda ye mesobe kuela to yakila twaumia umithiane wito chakele twekulia undu director wa weta yolo anzuki na sindu ila ingi cionthe si muisione kana ni si ututethesia no ndu si batola itutethesia katika mazingira maitu kwa uemio ne uemi tukwenda kuema tuhakikishe kila kindu kikwacho kana kina mugo kana ni safe twazi kina muisho twazi kwa mfano mbeu ila twenacio ne mbeu sito ila twese ne mbeu sikwikanesa bau ila tukusia mawauna tumedudu kila tutumia bau kijinda na madhara mene mawethi ululukwa maitu me sindu mbinge nyonyi na sindu ila ingi tutetheasia nondo wasisia kwa mfano ta nyonyi heo mabinda nyonyi tutetheasia ila yaenda mundani bau bandite mbemba yethe akinyo ki bau ndwe kuna ndawa nyonyi su ni yaya kinyo kiu aya nzuki ni yesila bau ya twa mala wongelela ngetha yao
yaku kwa hiyo no lazima tuzisie tu umeta safety kwa kisungu ya kila tu uketha na katika sindu isu utethia muemiola wito ilangala manene ekwisa kutumia aitho wa ndawa na kweka sindu ila ingi ni waola akwatange thambiani na twaka ukwati wake na ukwati wa nthi na twabingwa mawia nwesela twenda tweyongela sindu isu lato tuyosa alaume maitu asomu tumanenge wia nundu andu aingi maake kusizia kuya kwikuoka kusizia mpaka mawia wethia baupe mundu museo witu usomete taiti utweke ya marketing online pe unge witu museo usomete food technology ekwendeva ya process ethawe waandikwa bauwe umwe ni waandika maid na muthukumi wa mundana andu angi utethia uchumi witu mundu umwe andikite andu 10 na account twithantha cia ukwati witu ila tumeta GDP utethia tina wa miaka 5 Makueni ndio need mbeza kuma national treasury kila kitu kiba tumbanetie nikitoetie Quran economy ya account witu wa Makueni nasu ni mama woni maitu ala tukwatania twe na serikali ya Makueni nikana wese kwithia mwene nthi wa Makueni ona serikali ika motuma mbesa kuma national government kana ikaselewa athoko mimena musala balabala situ niende na saa masipitali mendawa na kila kindu kuhusu iwe woni ula munene witu nikanaweza kwithia Makueni ni yeye ungamia. Asante. Director, joni chao kila tu either tuiona ila tuyoka show ya county ya Makueni ni exhibit sieba na wala tui meidi wa mayoka na meida mayona ni chao. Asante Robert. Hiki ni chambe show makers now ana doketi ala mreso je show kitu alasiaga na bata wa show mbe ni kusomithia andu yulo ainima agricultural education na bauni kwa pala ya mundu wonde kana shirika yonde ili wanaonduika kwa wimi ede wa ebo edani mbeu usio basia mbeu sia panda sia liu mbeu sia indo andwansu nenda mebo anala maza basia anda wa yitu kweta nenda mebo anala maza basia mbolea nenda mebo andwala bose kana na kusobia maliu toka hivi indo nenda mebo ando mazoezi ya bombo na bombo sio kona meda mebo ando la medo ana interest ya komanda mema na nikana moke matha wesi mbizu the of takers kana avoid meda mebo asomithia university simba sebo mundu nese ka research iku mundu wonde wina ka stake katika wimi eva imutoche na nibuto kwaza kana mweni acho kana ngina kaswanya kineke wendete kucha makule mutu da atutekolanya twaze mwimeka kuko oge amane ala musika na kena mera wenda kuimaneza mbonde miseyo withi kuona ulibandito eza wenda ngo ya ndawa kana kitoka kwemie withi kuelezea mtaalamu umwe wa ndawa mwelezi unuonete ona wakuo kindoka tukawo okazi itu ya kwana linganeza no kana tebe jokine cho kitu wake ndini ndawa ni iba twase kana mundu wondo with one stake akeda meko tuone maliu asa ala mera wako kitu unla meka masobia siembisu tuone inda bau intio kama mwele we kusiedia weka monu mbeunzio itayo ipangale kanyo itoke tiamba mun ne na kweta ando mambo twina meto acidiko cc company me una plot sio tusione twina la ba mame kumatene meto asidi no seed kanya seed mebo twina karo mobia wa serikali we una plot mbewe ko muone edani ndo ko edani mbemba mebela misio twinange meto asako seed meto akos mzaba ziambe usia tetetaveta na kolea na itikila kana eliambe mbano eme tetetaveta na ku company can do better they are there we are seeing a lot of things ipo niaze kana mundu wonde with one stake ona financiers mageta meopo and my insurance meopo uno wana ito ambete insurance yuto tumekavete mono ya maduma itu na indositu toka batu hivi ando ala moto songia mabata maitu na makule maitu ala tuweza watu namo na yende yuyu regulators so there serikali serikali no yo regulators na angipita competent authority ni ila yekekite kwangela kanyo department sila sibusionde etwese health public health ni competent authority kwa ndo mode sasa baya department yitu ile siasa na maebo kefis ala masiasa land health mebo
ala twaziane ngo certificate mango nga certificate una XDA kilija kile kwa jina chao mwingo there Kenya Dairy Board yani twasia these competent authorities me wanangi meta wa pesticide control board mo ba uno ndo twaza kana ndawa oithi wazia na watu mnazi inspired no problem na nibo kona ndo ndani ingi wona magethio kama jasi ya mekwata alama teza ndawa ndo wiki ya mwene katika mbanga ya asiendo so ishambira ndo wa kuseovya na ndo wa kukundi ya regulation also kana mwana ngedema sio utona hiki ndo ni chailu na twasio ka SK ukiweza kwevya ona ni twakuzia exhibitors kuma Mombasa kuma Ilobi oyo I'm very sure twimbo na ala marinjo no ba Ilobi Masako part of Mombasa. But a good thing, no to take a kid, kila chelu pa kuopito. Kila chelu kuopito. So na ndi na tuweka dia si ndisu. Asante. Ndio over Robert. Nao katika agroecology tukaenda na aseuvia alama mbolea ila itena sumu na ndawa. Na already katika short na plot sia agroecology ila siende na kweka o demonstrate sindu isu. Na makenda bautwe na over 8 companies ilasi ya itenese kuka ku exhibit na nitokwenda pia na nduma value addition ala maybe talama sa obasia dryers kwa ukethea nisho yina kila kindu nyumba ikuete ila all under one roof asante dana mbosera kwa director olteo kwaku inyota biovision ilango ka show ya Makueni ni chaungwetha ndio nakuma kwenu ithene tusauvitie technologies cia kitchen garden ila si kutumia kiwu kinini kisio kinini wethe mwemi wonthe unikwenda kusisia undu uni ku promote kana uni kuima mboka ciake ni wona nzia ila utonya kutumia itena ngarama nene na ite utumia kisio kinene wethe ni wa ketha na excess wenda no uthosia tuhakikishe kana kwaku pena liwa kuyana o waku ikone nondu ngalama mbingi newese yuma baya ikone kwa utwenda kutethecia kuola na ekaisu yutwekete ni twika o ingi naimi ukethe ata itwe na project ya regenerative agriculture naimi ila tu monio ndo mailo combine sindu mbingi pamwe na ikasia ukethe ni makwata ngetha na tuka display kana tukaonania technology simwe kila kingi biovision netwenda atu ya seo kwa nema ila itawa digital kana kwisila mutandaoni twina mutandao wito witawa Infonet ula wea maundu ma uemi kwisila simone kana ukabingwo kethia ni wasoma bau ukatwithia na tukaseupia platform ya ila sitawa SMS nguve kana short SMS ukethia thandu na extension officer bakuve wati na busimone no nengwe mawelesio mondo utonya kwika nondu no wese ni twethiwe no nyibwa extension officers na tukwatania na serikali wa county kiune kindu tukuna twi bamwe ni kana wese ithia mwemi wito ulawe Makueni na bala bangi bonthe ni watetheka ate kuthinga lama nondu no wese extension ndila isi twenda kwika extension ila ya ubikia mwemi kilebi na yende tenda cost ya mauta na sindu mbingi na wasisia uchumi wito ndo ile nesa kwa una itojutwa weto baba gube nondo we na simu kila muzi ona kala ka indicator wakabambe waligaba uati na kodila yito ya kusisia maundu mambu imangu ku mambo ka sionde siba ni ko la simone ka una itetheka na ende bausho tukenda tu exhibit kiu tukenda na screen ya kuonia imikila kiende atuona nya case studies ila tweketa na Makueni bauwithia ni maelewa kana tuthukuma imwe na serikali na sindu ila twika ikatethia mwene nthi akasiona bau kwa utwe thoughts andu onthe ma kila muthemba moke mone tuicoke sindu isu bau cio asante Joseph director ni wanene ayulu wa undu mwemi unuka utetheka undu alame exhibitors me utetheka na itu isila shoyo kanitha na business opportunity ndi sika na business opportunity idhapo pengine kwa ndo ma entertainment mahoteli very important tuwaza kana sio kimijambe niko kakukundi yandu ili ulwa uwimi agriculture education cha kaini niko kukomanya producers yutia AMU na anuma odhoa na bane bedo abe na very good business opportunities sio createwa
ila cia linkage kumanya pahali po kasa kona ima kindu kina na anwani mekenda inaweza kiuchu that kind of linkage na bandu bakwithwa apenda platforms ino sio wetwa timu cia marketing imweta wa sauti very good sauti ya marketing kuna osimu wina chao kiliata and we are doing a lot of those mundu wa internet na yu twamina kiucha kukokathi ya kana kukwete asiaithia na thoa twi chakeli chakatatu cha show ni socialization socialization ni kutungiani ambai ando makomane ni bona ando muhimu komana na ando masoma na mote ni pia na mabikasho ni katika that bit ya socialization ikwata ni anenge metuke to entertainment mwamna gwe ya mwe socialized tu mundu mo chiete nendo enda kuthi ukitha kwena kundu gwe amena arena ni aseni itu manda o artist ndi zingi okambani ni with an artist ya them whether soloist whether secular whether choirs sinduzi tuanze sipo na ndika twike socialization na together anacho entertainment katika that business yonde ando ni makoya ando ni makonywa sawa there will be a lot of traveling there will be a lot in fact either one lazima tukipiga na very comprehensive security nikaleza kwa that ni sio kwa kapale alimzuri wanano to manda hoteli manene ndo kama manda hoteli uweze kwenda ni mo kama ueme kuku within you use this small time whatever kuba gedha bila mawiyenda bagedha po alangi na toneba ngoya hondo tuyakaila vingi twimbona tondo ikarani overnight matukweli twimbona na entertainment ngi yo within and the place will be secured iku business opportunities use ya alama kuyu sibo na sia alama koseubia no mono ama mba wemi sasa ni voto kwa sia the of takers na youth hito tupia na youth ikathe ite mono ukaza kwitha kwa mema kindu kila mute kuona kwela mema si ndila sia emie eda makuyo maemie ukitha pia youth moke makuyo mengi kwa kwete pena youth makweka a lot of value addition manufacturing ya feeds packaging ya fruits ita maembe packaged matunda masungwa well processed you get that aya yeah well packaged kwanza kama kimbo pepe kiwanda kigucha chaji ya daima very good meal so we are going to be able to see these ones kwa immediate gain no the introduction and the linkages that we are going to make no umi na kuendelea Asante. Kwa musiaisia hindi etha wina ikulyo kana wina mawoni tunangelele kwisila kwa ili tukaenda imwe itano ngwithi wandikunikela utumani waku o tuendeye ambia na Ndeto Mutongoi TV na hindi tuenda na unene nsia yuluwa maona nyo mawemi ala indi twatakuya kanami ambia matuku miongo tuna jemwe mwaini uwa muonza na kuthela matuku eli mwaini tuendete wa nyanya na makethi wa makindo. Joseph nenda kwambia naku ngisi lawo mwemi ono thima wona nione mawemi ailete kwibangata na pa mwemi aketha atona kutethekata chambe maundone ma value addition na agribusiness chambe ila mwemi wibangite kuthi mawone ni waile kwamba manya aendete paune kana akasome kindu kila cheutese nondu maundu maende na kubandilika ondu kuona nzeve bandilikite na mwemi au malete ndakolo ni kalamu nebuku nundu besi ndu imu soma na nundu wa maukwata ni utulo lakini ela waandika ba buku ni ndulo no tosa contacts kana namba cia simu cia kukwata ni anandu ala mekwenda ukutethesia ni kana uimeni mayaku nzeo kwa mfano withia aimia ingi yuni maimite mboso mena mboso kwa wingi ni makethie na matisi bala meuthosia mboso cio ila bikabau no kuonana na off-taker kana muthoi wa mboso isu ciaku chakele uitembe obusho no thio komana na utuika wakwia mboso ciaku labda ila demand ilo ni kana demand ya yoke yulu no ebundu wa maundu maingi no kwithe andu yu kwa mfano ta yupe mboso yigwitwa nyota undu yekwe kwa value addition ilo thio katika mawona ni no so masindu isu mbingi kwa une voto udhuthia mwemi oke akuite kalamu asome kilawe nacho naenda asome kwa ila research siawetwa ni director
ta ma university maone ni chao kingi kikiwe cheo kiseo kwa ni mayaku withio munthe imeingi alama tesa yembe yi fresh ithisoko saa ila athoa menda mateku ni maenda hasara na yula watembea baada endona aume ama seuvasia kana twasio aseubia ama dryers ni wamanyembe yeya kuona ngaema uthosia yiro ni utilanga labda nganengwe service ya dry wanga package ngeso uthosia binda yukete ko useo washo ni kukuonia sindu ingi mbingi utasiese ni kana yutethesie kusia ngalama labda ya kwasia leuaku uko manena andu angi matonyo kutethesia na maundu angi meki bathukani na mayo wingu wa akili kindu jambe ni ku change mindset nomba ko change mindset with kweli umunthi ngatamango crips nenda ne biasharani na nditho ucio munthi na kaucia ni ndio na another 5 months ibinda ila kutema maembe soko numali maembe mako andiko hata biashara la by so doing wiziche katika that chain wethe abe muthosia we dry wako hata biashara pe mundu somete akamanya kuseubia crips ni wakwatila we abau pe mwene maembe na ake watu abau ai babaya wethia ni wanengane biashara ba ange on kila mundu to make business ulaka uko na mwingi wa thinu wa unemployment twenda twambia kuola na tukeka kiu within our 47 counties kila county create mawea kwanza isu ona bebinda yo kawethe serikali witu ndo nengo na misaada kumanza is only that we need yo kwenda na mea omisio policies na twenda na policy to implement no sina kwenda amwe museo no thikuye sandu kuni otethi andu tutethi lakini kuseo bio mwe na kuimplement ni kindu cha bata na yuko sila mawona ni ana amwe matutethe ya sia platform ya ku create tumanye yo ni policy batwa ile kwika kana tubangasie ukwati wande na tuwebetanga corruption no uzo tukanena ngalaka wazi corruption ya ondoka uona mbinu ya tano maondo maseova na niugo asanti director be mwemi wa manakana kwi maona ni mawemi makuweni na pengine no kwenda kuka ona niona ke sindu siake ila weka atu ailete kwikata yu timbwa tutabia kana tutangazia aimi muno na nitu kwenda ndo ndo abome sikikike to SACCOS na kukwito tu SACCOS ya bwema tunengwa na cooperatives ni ajo tuambia na kidike to akito CID cooperative groups nyeda ino yemuzi kana sia mezi ndo ando myomweli uko kweka kido kimwe no mwenda woni umwe izo tusieta common interest groups na singe banganga tuivo cooperative na nekana indi yu cooperative ni tokatesa sisi nyemwe wala patoneka then maembe embone dia embone ndoko embone ni ndeko tunakuti mwezi tukitesa hiyo tu cooperative hapo cooperative second ni kuform SACCO kitu kikitwa SACCO ni the saving unit the saving end of the cooperative na nekana yu wazabwe ya ona basically no ngende no okay no mbesa no ndivo itwasia aimime katika those groups nitumata jene kana makoka na moka moke de invest yo moke mone to banda ndo ya kwana na bela problem na tutine na kiu aya kitende to tuchia nda ndo anako kubita kana twele wo bonani kana tweke no ani we ya wazo no mo ya mitu ya sinu meka value addition ni mabanda ko miti na ma nutrition wanato kuleta na caps more than another same tala idi watu bikitu ya nani this one for this long twenda the next step ni certification tips iku twenda tukitothia aimi more kana group no when you put transport like that mechanizer sure yambe kabisa ni patatete kwete yambe kana tukwada ile kitu ende wewe kuna kata makuyete no there will be no entry fee taisi tutenda kutoka show tu alanya hii no ndio kwatia laini kuyu oyu mweni engaramika opeye ya kuya international ground ile kulikane mana no be order of course that will be order no that cause hesabu ya ndona uto amejua kana ando aboku maina alika vizee wangi ndo mwao so all that will be done na kwa natoka panga kitu kingi twaite yokona pre-show on Thursday kana kwa tano ni watu kwenda sukulu takadhani kwa tamanga
siana sipoka simwe imenia mutiani na school simwe ndio na siana ini sio emi maoni siana ini sio mbai yaoni siana ini ni sio kala ndio ni ndio na leo nanga na chuo kile tena nikiku tena hivi utuke na ndio kana na yeye ni Thursday and wala mejali family Saturday. Niku ya mimi au to expect ya mimi kabisa. Na tutana mnono na ndio masomo ngine mmoja na kama mnaona kai. And especially also with the with wana katika wemi. That's a big step. So that one big class. Mbidi wa wewe is very important. Upenda mmeba ngeta na hindi to itwetie ubuzusu akana baingwa ndevi ni tu matu ya mmoke. Na ndeka na mongele ulawi wo no ndo ndo ko na usia ya adojonga la party ba wow na no asia bai na ndevisi ya kolika na kwa alama ida mayeka exhibition alama pia mayeka exhibition tutenza pale community kwa kwa kuone kwa na site pesa msiri ngala simosi iko utu ya makotoka na nema ile kuika asimbona at the same time makambuni niko ndo bingi kwanza mpeke teknolojia to promoting youth competition katika agriculture promoting youth competition kitu kwenda ndo kwenda ndo mambo ni ndo majengo I mean kaiti ya ndo make mwese kitu ka competition toka sisi ya ulawe na kukusika bano ulawe na madigidi na bano ulawe na unaweka bano kama competition tukenenge ideas within se kama na certificate ange kama nenge package itu kama nenge package ya tutapasi pest control package it would be bongo plus na wingi aya ange kama nenge o maliu kana de manenge ko simbingi all these things that we give to them when the company yasu that in there East Africa company and then real life no matinanga trophies if this youth competition and was me da ma to kama no ko odebe atu ba dai ayi ko na to makuni ni kada meke ito kwa sababu kwa ito kwa de koko oluyeka okakola oluyeka ningi ando nimeka bado ngosona simisu me ka ni to ya yeka lakini we are not doing it like we are charging. We are just doing it on what we call good partnership. No, and one partners need to anende kono. Kwa utu tuesisia appropriateness ya kila tukwenda. Necha utu ifeti ya u nikadapo kwa atiani. Okay, nukulacha ile nikadapo ile bango. Next year together niweka sio kondo ikawa. Bibi akasio kaku. Bibi empty really car and all that. But the no pendo kwa amba kutunge ambe no sio unatuonete. Tuwe baiwa nene wa mention na trophies. Ndi sika na ni muitha ninona kuikwa inspection kuinenga no certificate na ikombe. Ndi sika na kiwiki itha kiende. Tuitu kieto judging and awarding. Nekada to promote the youth competition. Utu ingwa na ilazi zimbingi monozi amba matunda ilazi kiasi kina. Mbo ilazi kedwa asipo na malondu kiasi kina. Ngogo ilazi kedwa asipo kiasi kina. Na tukengwa na medinzi. Na yende pe ando asio ala maima kumatene. Alafu makadhi twenda kwanganye fields kona maembe twenda kwangania meri kona ngugu twenda kwa lonzi kona chao twenda ando asunto mananga certificate of recognition. It's good. And look at another part on international. When you go there, you appreciate. When we work at Makweni is leading in Maembe, we expect that pay and assume no. It's very good. To I must say to Amatomata example that to get my reward. Can you choke answer? Go to the leading farmers in almost every value chain. So we are going to reward the farmers. Na kuno watu kwa asia onaka utupe bebia. You may be involved one way or another. Contribute more than you otene ngomondo. A consumer of your goods, a consumer of your services. Sawa sawa. Asante. Joseph Mbidhi ni watu wa Kanani mwende na ukwati yani na county ya Makueni maunduni ma agroecology kana organic farming. Jone bele napata mwao wa kukwati yani na serikali ya county na tamakueni mubikite bandi na ukwati yani ya kwenu. Kintu chambe no nasia
katika kukwatiania kwitu na county wa Makueni nitwambio sign ila itawa memorandum of understanding twina MOU na county ikana withie twina uthasi wa kuthukuma na number 2 niweze serikali niweze ubachamia niweze nombaka kila kindu kwika chonthe kinthe na moyo wao kitwika na county ya Makueni ni yethiwe yina uthasi actually ni county imwe tunasembia mituki kuseubia umwe witu wetelete okulaunchwa nondo you stage ya we designing and printing na tuenengo matuku makwikata mako launch nondo tunekie sindu ila sikawa kweta ma MCA twekala na mosune assembly tweta public na razio kaingi twatungiania mawoni asu na ya twawa kwa printing na ebinda yuno nasi ethabe county tuna thukumie nayo twewa tutena chamba tota stakeholders imuni Makueni nondo mo no wao ni wa kwikanesa no lungalu na slogan yesu ya governor ne thukuma nondu ne tunathiwe tuyona maenda mena tuna support wao ni wa kwikanesa na twa support na all departments sio the by department ni naona yetwa tuikuna kindu kiuje na thina kukwatiania kwitu tunenda withi twina mwia ula utu guide nikana withi nitweka kindu kila chailete niwezeweka chindu au bate mubango withia wisa kwithia na ku katikati no kulika ila tu sito goods omekolova ukethia yuko kengandu twika agroecology na ma kwika agroecology ko ila tunabikie stage isu ya kwenda na moyo ni tunamanyika na yu ni tukuthukumanesa na katika all forums county ni tambuite stakeholders alama in agriculture yu tukwatanio na langi meka chemical bado twenda abau na itu tuwe promote toni andu na no useo gethia andu manengo ela ita alternative wasa kuwawe kwikata nuze te binda yo ndena ilo kunenga yo liu muthemba omwe ni wenda ana no thachio kachio mundi nyinde ndo ya ngima nenda ya kitheri kana ni ndo yo liu muthemba wiba ongi na ila tunanengiwe so yuna kukwatiania na county ni tunewie twanewa na itu ta stakeholders ni tuna supportie county director ni ngusi kana ni tuna supportie exercise yesu ta stakeholders tukwatanie mashirika suo onthe na twako na kindu cha thikumala bate mundu ni osukuma nundo na itu tuona wao ni wa kwikanesa asante ni tuisonena kumanda muthe natunena ni situmane ni chao kindini wa policy su na indini ndatulike ndini wa makulio na pe mundu nombete wa Julius Mutuku ni muimi munene wa Nzuki Masako na embia ni kulie director muimi take atona akukwata mwana ata wa kuonania maundu ma uimi wa Nzuki na value addition na kana be kindu ilite kuiba Bwana Mutuku mbe we muthoche Makueni ni kana wona ni oseosu ono twitwa asia ni kana baimba hivi Mutuku no tumunenge mwana katika our main stand na ni kana akona nia undula we kawe myake wa Nzuki na joka gwita okay no kuteyo andu no sio farmers wanalangi mundu guwa ena kindu chake keseo kwenda kuona ni akuo sample aguone saona nia you get buyers iko tubonenge conduct ya organizers katika show hizo pia chama ni tongo sie coordinating team mimi kwa sababu waziri wako anangi ngami na tuanze conduct tupananga ne ikitweka itukulembo kule mwambe so I can give my contact kwa Bwana Mutuku and any other nina timu ile yako iko on the ground niko na wewe simu pamoja una namba yako ya simu ni 0725 433 202 Mungu sio kilo nyingi 0725 433 202 and suna kunewa ni ngonanga ne so chirundo baile sho yitu ndina ndivi na yesu ni part ya kula kwekanesa kula wona kwekanesa na ulunga wo ni utwenda to sustain na no utwenda longa the momentum na no so na tatuwa moyo in fact twimba na very good partners and we appreciate and no wonder
twimbwana yo monyo ndamo omekakati kweleano tweka kiunjo kethio kitu iko huyu twakwata ni tutona maundu maendenesa masama ito maende na udhala na niyo kwaku aimiange yuta Julius mutukuni wakuma Masaku aimi makuma county laingi mena udhasiona moma wakuka na kuona ni ikwanza ondula show ya SK ne ba Masaku na nando moka ndona isuni regional this region called Southeastern lakini Makueni tondu twina wimitu na no baza kuma mtu wa ndei na idi tweta corridor fulani ya wimi fulani network a lot of irrigation ya iko aimi makuma Masaku makuma Kanjado makuma Kitui na Taita ukamona ku nemele kuka na wingi edapera kindu wewe awe na mea makuona cha Makueni ukachona bau na wale ochona eundo baile andwala meka asimbizu ukamona na inde tukipanga in depth arrangements ya kweko kuna tho chepio to tho cha ukamba wonde uke the combination and the neighbors and may love you look we walk so whatever we are famous for it will be on display come we learn together kule yakwa ya muthia kwa ku Joseph ni mundu nangolilie yoniki onetha ni SK kana county situ itabanga agricultural show ya organic farming zizoka nane ngwangelekanio na BioVision ne mwabangie mwe ATC Masaku na ndia isa kuoneka muibange ngi na ondu aweta pati na wemi conventional na organic na mundu asakwa kilo kwenda ndiye no ndu toneka na inywe ta mukwete mbau organic farming na agroecology pena bata wako isa kwitha mawana nyotasu ukethia ni purely organic kana sieji chambe nitukwenda banga lakini tunamba kwa mbose upia mikakati na county na tuweze ubiela ita wa consortium with nitukwata ni mashirika lao ndema kuna maundu ala organic na ithe BioVision twe katika kutongosia the lead ni kwatia omituke ni tunaina conference ilena inayetete andwa ingi all over tunaina conference hotelini wita wa Agile Hotel pala tunaomba ni ti andu ai maana nyanya na 50 delegates na hivi tuna expect ya around you andu maanana but twe there undu tuna mind for me kwisila nzia cia mitandao na nzia cio ndesi ya communication andu nimekwenda kubinduka moke agroecology kwa utu amina ku launch mwea nitukwikala ndita mashirika asu tukwatanie na county twende nebuso yako soane abamwe na tukenda na tukaseubia chumwa a week of agroecology with nitwabanga ni batumikia Makueni nikana withi nundu Makueni twasisia katika account sio kamba Makueni niyo sembete muno katika maundu ma agroecology nundu no yoyuye na mwea alangi mo no mekwisilia maenesa kwambia but no kuithi witu mwea we mesani kwa une tukuseubia nikana weza kwithia mwemi witu eno thacio wa kwenda kusoma kila ekwenda na usiola we Makueni no umwe county government ni support ya stakeholders kweka sindu ila mabilivia kana ila maiki yani nzio kwa aimi meyumetie na weza kuona mayeti kila twende na mwea ni meyumetie kana tutethesia imi maitu na omituke katika consortium mwesu yitu nuko na twakuna sindu nene ona si ku attract andu kuma ndingi ta county ya Makueni usuni we wonyo latwe na uo na twende na kusoma na nikana andu maitu withie ni makwata kila mekwenda withie meno thasi wakwika kila mekwenda nondu county naone na tunengio thasi wakwika sindu isu maenite kila na itu twende tubinyewe mondomo mana ise kila andu mekwika meke na nzila ya ile na matunenge kusoyu na wazisia ebinda ila tunathukumie kukwata mweo na sizia katika county sila inge undu ikusana cia Makueni tunako ni ebinda ila kuwe nondu wa environment kwinda yenzeo na serikali kwinda cooperate kututweka yes ndeto cia muthia ni ambio kwa kwingi utono tabia musiaisiata wa show ya Makueni nikita uthuthia musiaisia ni mwe ndakekale nyumba okeo nondu maundu mabindukite na aisoma nzia ila utonyo thikwika
nesa kwake etethi nundu wa makumala ndukamanyaga na sindu isi avindukie umala uke sho ni free yumet betwe ni county ni kana wethe minimum kama soma na tuwebulania ona kingi director wasi ayulo asiana ithita Biovision neto thukumana 4K clubs na pe 4K clubs zimwe ni prepared ni sekuka sho nitukunenania na moto onentha no transport siana isu ni siavika sho siona nundu ondo wasia nzaye masoma mathei tetu sau tinza kiune kituke kabinge wa mituke anondu makuene tusau netwinge netukwenda withe netwambio bulana baupe masoma langi withe twambio get used ni mambio man ko uma skulu ala tuthukumana mo nitukwenda twema expect moke baune kana withe siana ni sia soma na maisho case na mama monie kana netumasomera sia maundu ma agroecology kwisila kwanzia sia mashairi kwisila nzia sia kumonia innovation sila meka ko ukiune kindu tuthuthia kou aimionthe tukomanie makindu kuma matuku miongo tuko yemwe na matuku eli matuku miongo itatu niwe tukenda tuikela pre-show tusisi mashirika ala mevauka na exhibitors meke itata asante director ndero cia kusia muthia tulilikanie show yindi na neba ya asante Robert kou tuimina twasakana mwako ntugitha na show ya Makueni Makindu nisiokie na siokie ingulie muno na hii katika hindi yu ulawoni wa kwekaneza no longalu sho isu ivo onania mana utwasia na ko alama itumokite sho ninge makona onu theilie ithwa yonze ya ngango ngbazu ya moke na ko lo kuwe kana ona pe undu kwenda kweka ukwenda kuka ni kana onanie tumunenge mwanya nina nangane namba yakwa ngasi ni 0725 433 202 ane kada tunenge mwanya tubangie kupenda yu anu Makueni maete na kwa ala meta yakindu kietwa farmer and dairy kana mundu lokenda kukweka competition itumne kila sisi isu cia compete nundu tukwenda ku promote that the competition in agriculture and the trade ne kana twekata tusindane ko ni mobya munene ngotonga kwa Mutongo FM kwa Biovision onwa kinduki na nichiendeya nyakukwetha kwina many other advertisements publicity cia kinugeba kinduki nekana toke tusome ithio mbandilikaza na utongo wa Makueni tukatana muno na andu moka aingi niguo usiombe kuti karibu sana tekomanisho ni Makindu asante na hindi ni mobea Joseph Mbithi ulani officer wa OME kuma Biovision Africa Trust na David Musioki director wa livestock production county ya Makueni nondu wa ukandeni wa studio situ na kutumanithia yolo wa show isu ya Makueni na iliwe musiaisia na kunewe kana mawona nyuma OME meko kuma matuko miongo na jemo mwaini owa monza ngina matuko eli mwaini wa nyanya to tabia tenebe si mwata ile na mithenya nikana wiyomba nieno ibi kama kindu nikanona ku usome mauto ikala meko na matu na ukotethesia ndeni wa ndima yaku kapindanika twende na kukitana na mawali kuma nzeve na methi tumaeteto kuno munene ndeni wa OME witu bena nzia iloto na utumeano ikwata liu ukuyanite na wakuthosia nikana twende na kuikithia kana miuko ni yitu onabo bekindu na mabuma yitu namo ni mabonye nyenita wa Robert Mutuko nitungea muyano ndo akwithwa wakwatiana yitu ndeni wa muka nikwendea kutindanesa tiwanesa ino ni Mutongo TV.